malungil sil sakada kukmer martial program kita to taut pia kada mare masulela Dios lang maral kora la sueb katial yol te kora ngilayang ata bel agi ta kuka to kubet sul okya ko obengeda tial program kita to taut to ko era reor doing business in Palau kada di ka tinga roku wasay kal lurero Palau au di mo krakabalmente ma private sector magimal mare nga sulel ngal to kubet sul okya ilgogobang kamamar elang engkang ngartialom teera Palau Red Cross Society. Kukmo ay sergider el alsil sulwaseng ngarasel kuk partertir artial tokoira Omal Marathon 2023. Tial gotal marasong el merengir belar el al rak el mo rengira Sunday June 4th. Makpingun mersey kor olingit pia dik iwitel imol badasel girel tiang ada betik rengira Colossians 3:1. If then you were raised with Christ, seek those things which are above, where Christ is, sitting at the right hand of God. Hindi wase al sugum ka kumlokoro Kristo nga al selak lang nga ka emosi kay kitulungil tokoy nga papal may el Kristo saygit el lakiel nga bitara Dios. Yang obangget al direk. Makamal masaw le Michelle ang gupia mo open ra platform ra questions. Since mo abek ano ba spira masakyan magsurang Irene ang interaction ma Michelle nakakupura sa mo otar sa Michelle tang rawele makamdinga sing Irene amilo kasi ko nga pala Red Cross Society aka Bududrak mo na. Wise eh. Abang yung Michelle. Malungin silsil mo ra bekla adala message tel shargi de komal masulang al guk sangate alla pala Red Cross al guk me showgay sa niya polo ruler tel maral mail Omal Marathon. So nga ka Michelle uetara obis rigidra Red Cross kukto der sel obis rigidra Health and Social Services. Klaro la Red Cross tel guk maral mail marathon na support ra medical team alngiya mo o makarreol giri ra roguyel adal mo ngartel marathon malmutra tirgel me o mesra marathon markuk mo ngara igel night market mangarangal mo happening or sell seeds tel medical team wali dringiya ministry ra health engyar direk other members er tel team mangaringar adra kyat team mar adra shingkong hospital tirka nga mail mal direk tel marathon ma direk adra ngaringar baby ra direk specialist tel toktangal ngar tiam tirget direk dimo obangget al ngar tel marathon the team is comprised of tigay group of people el ngaringar toktang marnurs makamalguk volunteers ra Red Cross al support al train ra to ra emergency first aid mga basic life support al mo ay gawa to ra CPR al mo nga sir tagi del marathon al mo ngaringi Royal team members sa gingara o kadel at al Walgibom station dra different locations throughout the marathon almo wato ko ra manggar tirakal nga raru tamar ngidil adal within those areas ra during ra artial route ngaringiya 7 stations alngiya mo ngaringira throughout artial route ra a marathon eselngiya ko tel Clowell station amo nga ra KB Bridge eselngiya start to end point artial al marathon nya dire kal ngaringiya katangarati de Seldoral May ang ngaringa station el ngara the wheel and then nakadukuk maral mel mora PCC parking lot and then andire kal ngaringa station el ngara amadalarwa Kings Minute Mart madire kal ngara amadala around their cell area ra mayuns guk mangkara tirgel mor murtra bitarsay and then ang niya wal tool medical teams al niya wal mobile ay nga mobile trigel ngar self full al marathon meaning al buto mo remurton mo budular way malige el mo to so saya wal goram arangalela rerel tel medical team
ako ra di mo ko over sel niya wal ko ra structure ra kama mara team ra medical team ngel wado dul waseng incident commander ra kama ngel lobang tial el clolurio ra medical team Dr. Myra Adelbay Fraser. Okay. Oy, engel gukwal korawado dul waseng deputy incident commander ngel niya support ra toktang in case mo nga ngara Antoinette ra merur. I see. Oy. Nurse. Nur oy and then ngel niya wal ko ra liaison officer ka ma'am so balkulak mo from tel medical team engge ako ka roku yel tol nga ra kel central committee ra o malel mera medical team ako vice versa ang iya ola ba ayidel to el mga may liaison officer ka ma'am medira ka logistics may gan roku yel need sa support ra o ngitra medical team ay di ako kul share mo ra klol overall committee el support ra medical team. And then ang ngaringel niya safety officer ka ma'am mang oy giguk dire kal mangkarar adravelo and then dire kal girel ngaring yaruk mangkarar ka ma'am mo agi malimaral magi blongora mod mutra ngidel needs ra at team ngel wal dul safety officer ka ma'am ako ka Lorraine ra abakataw ta ngaya ong ra safety ra team. And then angel niya chief operations so ngaya orur tercero gidel niya medical aspect ra at yaro gidel operations ngaya wal mal poster ka ma'am Gimberly ra idip niya nurse ngaya blool nga ra IR mga ram tirgaya mal subadal adray kay gidel to ra response ra ang idil emergencies nga kakuk come in and supporter sel niya to koy ra planning monitoring so gigidal kuk keep track ra road victims will come in as well as report tal mara angil ngel incident commander ka mamaro kuya kay awal ko ra ako ko ra oversee support ra at yalwal ko ra planning committee ra ngidil low spell support enya nga kuk lead regal different station mobile trauma team 1 ma 2 ay tirgel mo ra gel open gel cell clowel rutal mo budula ay maliga tirgel tokta nga gidra singkong ngartyang lolos nga specifically for the race tira ka nga mal nga pa kamdang tira to ko ray kay gidile tira ka o ta trauma doctors so nga Dr. Tseng madire ka Dr. Chen tirgay ali gel medical trauma team Coral Bridge gelong ra Arcel team lang Arsay ako ka gel toktang rakyat team enguk katamel mora the wheel station gel ko nga Arsay Dr. Niray ngas trapul yes and then engel ko nga sel team lang ra madala community college Dr. Arurang Rachel yes and then ko nga trauma team lang ra madala Kings Minute Mart ako Dr. Tsun Rafael and then mayun sa Dr. Arurang Jason Arurang engel incident commander gid ngaya nga ra ER ome saro kuyel situations that come through so say awal ko ra tirgel team leader sa arangalela team gid and just to name tirgel ko to the team rig dra Red Cross mo support tira kay dra ko toktang manur sa sin sa katakora ang mulwas tel show ako kora showcase ra tira volunteers sa Red Cross yang nga niya Mr. Alin sa Nobuo Philip ang kadya kaldulit ya last name ring ilang kaboy graffiti hindi nga tara team member ka mamra officer gidra Heldra Red Cross makalra ongesi kaya kuk na mo disaster management officer lagi ikloidable ko nga to dra logistics mangkay gidre el anga madidro telol gege taro ko yaklakadalla malgirel yan el race ni ma ako tira kaltara at mamragen ton ramo ngami ka tira kalorier officer gidra health Dilmer Sirutang hanggang ka to dra sel officer gidra disaster na Red Cross JB Victorino hanggang angel mle former disaster management officer gid ding maldir ko bang kamamal kira lagay gid volunteer work hanggang dira kalmo bang kita selsids ma
Choco paloy. Hanggang le Oh, wow. volunteer lang tira before ang kagi del lamo ra school may di suwalal di lang asaw mong kagi del she's gonna be with us or elal Hello. summer. Di kal mo open get ra marathon. So tiro ko ya dim la receive a training ra to ra first aid standby as well as basic life support. El yamal di mo lang asaw ay gigi del ludede lar tirakal toktang manurs like al bekal timal almo oblo over tierra la during a marathon. So and just to cover our goals ma objectives gida as the medical team for the marathon engel niya goal gida was to ensure that everyone has a safe run and enjoys themselves. Engel niya main objectives sa maintain na ngile clear communication, timely response sa moraro kuyel incidents, and as well as to be prepared at all times. So igaya kura goals ma objectives ra medical team. And kura dingul more segi, then I hope I've covered pretty much everything Yeah. I'll get la medical team. And if you have any questions, and Malungit. Ma'am Tawli, Mr. Tiya ko amal comprehensive. Nice. Mang malal, adal, lorang sa tel siya, mam ni tel, wok lam sodi. Agilin man mamaklor hindi lo kasi, kada malal sa akre, ng tel maraso. Oo. Adal belal, fully adal belal mapatukal na sign up. Amal, yung gusto, bantira, register kita na Taiwan, ma Siabal, Geltan May. Wise. May dia dekat mok. Bay, kaya gitu le. Amal telang numbers sa adal mal involved sa medical team. Overall. overall, Oo, ito. Book mal di For focus the sa estimated. medical team na tel Red Cross. elang Tel maraso. for specifically from Red Cross or the overall? Overall. So the overall medical team comprised ng tigay nga rato o hotel ata. Oo. Mo di mo kortirkal nga Taiwan almail. Yes. Tokta nga mga rawal toril at. Yes. So alis sa kukmral di medical side. Why see? Esel the bora safety at temral tadya kalbay taknir our police mar o malala Rangers. ambulance mar rangers ay kalbekal state tal dire kalkukmla odar sanges well mortal kamitira o mal so tirgaya wal adra safety kama makukngara medical team wagim da kalorior Hindi, make of course. sure Yeah, ako po safety. Siya nga 4 to, let's say, 1 o'clock na afternoon, prepare mo na mo nga as well at 12 hours. Yes. Baka focus sa tel omal. Hindi nga niya, at tigil ko nga gal regular really sumong nga niya, makasakra balo. At nga gal tal hontol. Taman lang nga niya, tadi ready, hindi ka oita ready. Hindi akatil ang malmlek concern ra. Malungit care. Oo, malmlek concern ra adra safety medical team so It's 12 hours, eh? yes, akmal madangay and sige dal again na initial meeting ra wala la ay kipom start tal meeting girel tal omal marathon ay gaya malmlek concern ra adra safety team adra bla police al girel make sure wasa nga niya coverage ra ayel cook every day emergencies. Wala pa tarakal mo sa 12. Why? Let's hope na niya. Ang tingin mo. Malbukudas wa piyal. Maral gina dalungil kalt mo. So, like ko ra. Focus rawan. Wise. So, some of the measures that they took to assure Musing there's always going to be coverage. Hindi mo alalit to start to low ice ra adrablu. To mula sa tagida del malo ice ra adrablu. Matamo madangay yagel temela at tal marathon. Mamdangay route sa langar niya marathon. Mar adrablu madangay magada dire kal ko ra digi del police rigi de mangkaragi de mandi kal por ngarnya ako ra emergencies ang ngarang al happen. And then ako to ra coverage personnel tier omdum tamla reach out til moray kalbekal state mar rangers amlo olto badar ar adrir alol nga sir ar police so ndi kalbolo laser tirgel guk Kiril del ngarawreri so say wal ko ram letetele la lukuramle organize ringil wase hindi ka po dola sarar miguel everyday lurior mada doto budi ongit ten mulwase
mang laring yung ngitel mo kal state talo lang are available in ranges tier, especially sa gidal area ngaring Ding Songkor or state rangers maaray Michael some Malay ka. ooy other Rangers rangers sa wal blool nga sa oray kay gidil tukura safety manda ka dola sa kuk Ako ra, ang kaso nga bibir asuk malda ka na ngi. why Adrablo. say Tiyan dia ka nga niya, moto ka lang sa radyo, radiya sa mga sadoy, APFM. Nga niya ako rasu bel mera kay gidil ko kasi yes yang angin. Why say? ngaring ay Di wasu bel ko dal. Why? ngaring gidil I don't know if you've received it, but they've been sending out tigel niya royal gidala road safety, Michael seals, tilang tingil seals, ma up until that sel tel mo happen al marathon. They've been sharing these one pager regarding la safety ma traffic, even for the dry runs that they've been doing mandira kal ngaring ya to and they gigit segit tulasen kora one pager announcement te sel to ngira dire kal radio station. Press releases. Yes, oo. I do know that dire kal Tiyan mo lang akamit naswal. Atu tagi gukle interview raw dos wala ki Pure Yama Lieutenant Patangal la. gigit safety. ba lang kaya adra safety Oo, yan. Bad angel. Why say? Oo. Say dire kal akmadengel mulwa se kamitia dire kal mlemit laman tira kal kapanor so within the state level dire kal kuk informer adrabalo especially trigal mo talanga tarolir ma aigal state salnya mo talanga tarolir just because of the marathon that's happening during those time periods. So I think as much as possible let them trial educate travel on what's happening so that sa edel kuradi gidel sa gidel gulkon sa kada gidel mangkara gidel wasen de kalabol nga niya ko raklol karyor. Oo, ikata nga lang lungo ulkiri layang at mategi I wala know. kalbor nga klol. Ya kuk tigari ke pian mara Michelle ang malmasaulo ay say kang wasem ela kadilong 7 stations. Yes. May kal 7 stations ang nga presence sa Red Cross alubeng elang plamay sa blue dire kal selso mga nga maklol events ra sports ang nga Red Cross. Di nga bitarti. Leng even nga maklamos pa services sa Red Cross. In the past kredep tra kangasang. Oo, mangira la Red Cross present teleng ela atir ka man moret sil dire sel ko communications and ka til first aid ma CPR mga o elang ngil 7 stations adalo tel di repeat mar ata matengay wasen katilong nga rata will tial tuukil mo betul ngarmit engi sel bitaral mamora PCC parking lot mamora Kings Mini Mart nga bitara Clone Hospital, Yes. Serral Marabiyun. Madami lang mo, other sa trigger ko tiga 5K. So 5K akmed, mong Oh. amigan din. Madami lang akmed na. actually turning pointer siya nga gidala PCC. So ngel Ano, nga 5K. 5K Siya ako ko rin tiga di kasi- mera Okay, kay this di mera, di healing mera. garden. orang why say El mutulo wal ko. bol mangkarat gidal kuk merse gidal Di, first sige, turning point. Tirigel Yeah. 10,000 K, 10K, 10K, matirigel 5K, Marang. El Why say? Madami lang sila. Why say? Ako lang, 5K, ako lang. Yung mamaling na, mas ano lang ako. Tali ka man nila aliwer sel ka susuru era. Why Oo, say? So let me kind of explain on that. Elang nga gidal different stations. Tirgal nga Rigal station na maldimo stationary. Enya nga niya tel safety team tirgal gukar police mar volunteers. Tirge di every telal gukka kilometers it loob. Enya nga niya ikel flooring al wall vehicles. Senso ko mga niya makasakra talong lalagay gidal station. Engya tirge otok trirar adal mersel nearest Ay medical ganitong station. mobile emergency Oo, van Why say? Oh, okay. And then also kung mga critical laad, sige din niya to da ya to ya to mer ambulance el transporter kal adal manual dia kal bola ka adal Usually, ano Marcel. na kaya marasong kapal man healthy. That is true. That is what they Very say mo. prepare, yeah. Oo. Hindi maral nga alweather lektire kal silubi tiara pioriera tutaw wase engke kukora gold medalist gid makmalong marasel wase egel makatebel marasong ako ngoda a training ringi egel makamangtan marasong e kakarosel balloon nga ringi ako makasayol tringi mabato kayol tringi
Matial bela Ente mal humid. mal humid. Say habang bibili ko. You know, I hope Oo. to diting mapampiral sa kumto ko sa kanglila ka Oo, I hope so. Yan nga first time mo ko ra malswatan. Maungil matangali. Oo, may alas ay kita ko part of Red Cross. Hindi ela kada milas ay kaya ko la di 4 stations sa milas. Ay kaya ay the wheel PCC parking lot king sa masele PNH area. Ang nga mo nga ray mali ka. And then, ngayon nga lang nga KB Bridge. So KB that's the oh, main so medic that's team. the fifth. And then I get 2 a mobile. Oh, Legal lo pastel I rural see. after adi del mora illegal mo. Oh, Tirigay ya follower okay. tirigay tangarak mo to 60 sa mal remorter self full el mar. I see. El mora illegal mo. Yes. 26 man ka, ibol ba daw? O para Mahal ka Lamok mga. Tamorets. Oo, oy. Umusin nila up to ka adragon album. Yes, I am aware. I think nga niya around 500 plus el mo participants at tial marathon. Tadilo to 518 so Ang saigid, far. yeah. From off island. Not all, Island, not oo. all. Yeah, of island mar. I think kung alam mo nga ra edel darter tirawal tirgal nga ra. Oh. At telal ba center nga man local. Local Palawan nga tel. Full marathon. Silubira total ko tirgele na more percent malimis ang kamangat ta. Ako ral ati 62. Saigid. Ti atan mo to albulu imortira atan mo yalaw. Hindi imo. Oo. Manguli ka rapioral sa ko matangali ako rati kay misal matangali chocolate talel pang Hawaii may. Oo, ay mga we look forward Iya ka nga lagi ng artiyang. ito rin ko Nata dire kal tilo sel ko pangero sel half or take it 42 kilometers or 26 miles. Tilo to koral 78 talat. Ang aringi. Yeah. O sel ko ngedel korati 10k. At 10k sel Saigid by mal clol Oh, group. at tinakal clone group ko ta 160 something. Oo, at if I sell 5k, So, nga maraming- piya. Nakatira nga niya blasan ako nga makay. Kamo nga ringi. Filtray. Ala ka hydrate mo ngil. Oo. Oo, hindi ka din nga rin ako ra kung kumultira plima mga ano ka sa pekal mo. Hindi sell kong 268. Amo nga ang sa ikital tinga ra ati. Healing garden. Healing garden el mutol morati. I hope pag ito na partira adar belaw. Oo, oy. Hindi ka nga nga I win ma Michelle. Kasi meron nga promote mong part of sports tourism. I say. Hindi ka ay kagiril incentive mo adar belaw. Why say? Mata mo healthy. Ila ka dito mas adar healthy hindi dito tarole de. Lagi dito unhealthy mo dito si arasukal ma. Ay, di makatapak lang na nakita. Say. Malgidel. Maringal say. Pero taklong yaw le mura. Ang artil belaw mo kadmo ko. Mahal marang. Akmal bang gala PRC. Kada man nga sule la Palau Red Cross Society nga ringi leng umpakar da bili ng ngila ay kyorti. Dire kal mal mare adal sel nga ringi disaster. Yarwa Michelle amal nga sel. Tiya kal iti aleol tangaram akmal wila ng utol waset tamo part of the team medical team. Mang ela kada ko radi mede ela ko kasail bung rikit. Mang kakukom ko ra uay so ngari ako suamar atarabalu como spe our volunteers al ubeng ngari ako ko ra suamar magkakare mar maklol atal bolotinge el kirel tiagi del route in terms of safety and medical attention. Dia kakmal di sokal mutal marang asaw lalmlo sa amil ko ka igada damira talk show and adi ongito ase boda during ay gigi del temela marathon eda sumasa al sungod raw eragel time lendire kal ay gaya mo help limit mga sadala ngidil emergencies that would happen deng dia selbal route tirgal ay meldar tal other tiaral ang maral mo ndire kal gimalol ngita helper adra bulul wase boda dol do sadala o maisra during cell time e blada sumasa al sumudra during ay gigidal time unless of course ang gukmal nga ring emergency maluba ada gidel morio nga rang sige dia kuk
Dakal sa edel makararingi ding I know more nga igel announcements ra or actually nga ringi igel announcements sa road closure man dili kalbo the views amda dal make sure ang katamadangay man dili kal kukti kataways ta ludal mla o makalal mo ngeta mong alsi mararal mo kukpo oto liwek la katamaldi o langitra cooperation ra adrabalu let's say mo help minimize ang idil emergencies from happening so saya di guk onti ganay non dire kal onti la kami tilmora mamedigal timal morar adrabaluleng just to make sure safety ra remur tamar adrabalua ang aringi Marbulis Mar- kami. Moy say, Marobrior. Ay kalurior. I say so Man saya marang. kora and then akmaldi so kalmarang asulir ar trigal tira volunteers ra Red Cross tamadangel bulwasit yang gel guk tara tamal de volunteer guk tim la karol lar wa alawan sa makarang April di marang asuli din tamal sa Maria ray kay gitil toy so tidakal mal encourage ar adalwase mom kadong ra Red Cross al sumun so mi receive ato ko ra training ra first aid ma basic life support ato ko ra wasi PR ay give all marulal mara community for free so sum kom book larming sel muge e ko rangaral state nga training please sign up for it hindi te adire kal tara ula kar nga la Red Cross pero ulam mar nga volunteer mar allowance mar volunteers so tire kal ko encourage ar ko sa barilwasid so kumun sa LM sign up for the commercial first aid the harar self-feeding iya kuk the take the class and direct so ay gaya ko ra this wakal olingitra atrablo ko maral masulang have us for this show today Oo, hindi ako man masawla Michelle Pia. Oo, ay makadadira kal kor open gele. Nga katya kita kung kontikin mar atara palu tirgel ko porang arba bal atar ko tirgel bal ku kay gel kukututi. Oo, e kora obreo ta at tetelir mun kal sal sab iril mo kora nga at kularay lalu wet balanti. Tira kal sab iul kora odar sa sesel kuk aralay mali tirkal atraureo. Alu mo kung kuktisen da akuler lilo malang arangklel el moray kay gid el 7 stations o oy mang sabir tir kay gid el atara medical teams marbulis ma el guk sustained kurang aray kay gid el ngaringi ol nga sure gid el tiyaw ngil to ko yung ngarapal wat el first time piang kuling ito mukawa mo kuigel suami kung close up ko kaya margit Malusawla Irene, malusawla Michelle Maada with the cross Ikita ang ilmadingin na sige ako talmado host maklol siya kasi tamlan mulay ka. Yakotel ko di masada maklat ke mal ready. Di sel bungyal sil sige da we come together all the time. Akmal ansingan nga kalmadingin kasi you will do a good job. Kaya kado diri ka na hotel kado kung siya report ka diri mo temal mo babra. Abdul alat tayo ng maraso kong lamay. Tamal masawla organizers, mga exposure nila naman yung ko. Oo, lakad mo lang mo partrapalul at tiyay gido. Gukto ko era maraso. Omal Marathon 2023, el successful ang mobek karak. Why say? Mahal mobek karak. Mahalungil to ko. Omal masaon makuk next time. sila